Ma'am, good morning ma'am. Ako na itong mo-apply ma'am. Ano ID? Tama. Picture na akong dala ma'am. Ikaw si Jundre? Sir, ganun karon pa man ka naabot, sir? Ang ganina naman ko napaabot nimo. Manday ka, sir. Kung naman ako Wala na, sir. Natay time limit, sir. Dili ko marilisan ma'am. Sao man ni sir, nga nalit man ka, sir. Di ba ingon ko nimo 7 AM, kinahanglan nimo ani na kadili. Ma'am, ko gilakaw ma'am. Mga dugayan ko. Sige, taganti kag chance. Kung makapasa ka sa akong requirements karon, pwede ra ka maralisan unya. Kinahanglan need jud kanimo ang kwarta, sir. Lumitunan ako ma'am. Namitanon jud kanimo? Sige. Sige. Sa requirements ma'am. Dali. Tindog diri, sir. Tindog, sir. Ito lang ako. Gusto mo ka maralisan, sir? Ito lang ma'am. Atong sugdan ko sa kataas ang imong kuan. Mo na akong requirements, sir. Kung gusto ka marilisan, ay napagreklamo dira. Ito man eh. Wala requirements yun ma'am. Ay. Okay, sir. Di dyan ni madala, sir. Mubo, makikag-ilong, sir. Napay nawang nimo, sir. Pati pang lapada. Wala requirements yun ma'am. Ay, na, sige, reklamo. Kung gusto ka marilisan, dire, sir. Talikod, dire, sir. Inapuwisok doon. Sige. Tantanga, sir. Sa tatangan ma'am. Kana. Tantanga na. Sige, sir. Tantanga na, sir. Ano masukod na to? Ito lang ma'am. Nantao na to, sir. Kung unsa kataas na, sir. Kung qualified ba sa among requirements. Kaya, mapas ka sa imong requirements, ron. Marilisan ka na ko, automatic. Grabe, pula yung release nyo din ma'am. Lahat na pula yung kuhan ma'am. Nantao na to. Atong sukdon. Adi dyan madala ni, sir. Perti dyan gamaya dyan. 2 inches naman, perti mang gamaya. Sir, di ko marilisan ma'am. Di dyan ka malilisan. Saan na ma'am? Dili. Di dyan mahimo ni. Tama ka nakapasar sa akong requirements. Walay release nga mahitabo. Perting gamaya. Grabe ka kamay ko eh. Pwede mo dumog ng pagkag-istorya ma'am. Next time na lang. Gamay kayo mo ah. Small sizes dyan. Di madala. Kinahanglan nun, pwede na akong kwarta ma'am. Kanina di akong kilangan-langan, sir. Dili kayo tamarilisan ani ma'am. Dili dyan, sir. Sunod na lang, sir. Padakasan ang imuha, sir, before ka na ako marilisan. Ay nga. Padakasan ang imuha kay, wajud, dili ka pasado sa akong requirements. O ganina pa ka kung 7 AM ka maabot dire. Rilisan ka, nya karon, late naman ka naabot. Perting gamaya. Teka, balo na si ma'am nung gamay kini ko ah. Tamarilisan.